Datum je 1. avgust 2009. godine. Bazen olimpijskog kompleksa Foro Italiko u Rimu. Finale svetskog prvenstva u vaterpolu u kojem se sastaju Srbija i Španija. Španija vodi 7-6. Bravo! Bravo, 7-7. Idemo na peterce. Ukoliko Milan Aleksić realizuje peterac u 9. seriji, reprezentacija Srbije prvi put pod tim imenom postaće prvak sveta. Prilika za revanš. Ovo je priča o tome kako je došlo do ovog sportskog trenutka. Prethodnih 13 godina zlatna generacija vaterpolista dominirala je na najvećim svetskim takmičenjima, ali se polako njihovoj vladavini bližio kraj. 2 meseca uoči igara u Pekingu 2008. legendarni Danilo Ikodinović morao je da okonča karijeru nakon teške saobraćajne nesreće kada je prilikom pada sa motora zadobio povrede opasne po život. Poraz od Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu uskratio je poslednju priliku legendarnoj generaciji srpskog vaterpola da dođe do najvrednijeg odličja, zlata na olimpijskim igrama. Posle tog meča sukobili su se Denis Šefik i Aleksandar Šapić, ali i u takvoj atmosferi Srbija je uspela da dođe do bronzane medalje trijumfom nad Crnom Gorom. Nosioci igre iz prethodne decenije, poput Vladimira Vujasinovića, Aleksandra Šapića i Dejana Savića, okončali su reprezentativnu karijeru, a vođe novog talasa postali su Andrija Parlainović i Filip Filipović. Jedini preostali član zlatne generacije, Vanja Udovičić, ostaje kapiten novog podmlađenog tima Srbije. Upravo zbog te činjenice domaća javnost nije imala prevelika očekivanja od tima koji je selektirao Dejan Udovičić. Početak turnira nije mnogo obećavao, pošto je Španija savladala Delfine na startu takmičenja. Usledila je ubedljiva pobeda nad Kazahstanom, posle čega je Srbija u poslednjem kolu grupe odigrala nerešeno sa Australijom. To je značilo da u baražu za četvrtfinale igra protiv domaćina. Baš kada su ih svi otpisali, neki novi klinci srpskog vaterpola pokazali su da mogu biti dostojni naslednici legendarnih prethodnika. Italija je savladana uz odličnu partiju i čak 11 odbrana golmana Slobodana Sora. Najteži test tek je sledio, pošto je rival u borbi za plasman u polufinale bio trostruki uzastopni olimpijski šampion, selekcija Mađarske. Srbija je kontrolisala meč u prve 3 četvrtine i uoči poslednjih 8 minuta imala čak 4 gola prednosti. Međutim, Mađari su uspeli da se izbore za neizvesnu završnicu. Srbija je na kraju ipak došla do trijumfa. Poslednja prepreka na putu ka sigurnom osvajanju medalje bio je stari poznanik, selekcija Hrvatske. Popularne Barakude branile su u Rimu titulu osvojenu 2 godine ranije u Melbourneu, kada je Hrvatska na putu ka zlatu u polufinalu eliminisala Srbiju. Posle uvodnog vođstva protivnika, Filip Filipović je sa 4 gola preokrenuo utakmicu i doneo svom timu rezultatsku prednost u samoj završnici. Imao je Sandro Sukno priliku da izbori produžetke. Kuda je sada opalio Sandro Sukno, 6 sekundi prije kraja, gotovo je! Nova generacija najtrofejnijeg srpskog sporta pokazala je već na početku da medalje neće prestati da dolaze u Srbiju. Prve značajnije uspehe reprezentacija Španije ostvarila je u poslednjoj deceniji 20. veka, kada je postala olimpijski i svetski šampion. Španci su kao pobednici grupe izborili direktan plasman u četvrtfinale, gde su ubedljivo savladali Kanadu. Nešto više problema zadao im je aktualni olimpijski vice-šampion, ali su ipak uspeli da zakažu novi okršaj sa starim rivalom. Tim selektora Rafaela Aguilara ostaje dužan Srbiji nakon trijumfa u meču za bronzu na prethodnom svetskom prvenstvu. 3. put u istoriji, 2 reprezentacije vodile su borbu za najsjajnije odličje na svetskim prvenstvima. Prvi put Jugoslavija je slavila u Pertu, da bi Španija uzvratila u Fukuoki 10 godina kasnije. Meč je počeo i reprezentacija Srbije koja igra u belim kapicama imaće prvi napad na utakmici. Slavko Gak je stigao do lopte, Andrija Prlainović. Kapiten Vanja Udovičić dominirao je u prvoj četvrtini i sa 3 gola doneo prednost svom timu. Ulazi Duško Pjetlović na poziciju centra. Kakav gol! Udovičić 1:0. Vanja Udovičić, drugi gol. Prvi put koristimo igrača više. Vanja Udovičić. Pa nemoguće je ovako ne ispratiti ovaj
Drugu deonicu obeležio je Slobodan Soro sa nekoliko odličnih odbrana. Odlična odbrana Sora. Bravo! Nova odbrana Sora. Ipak, Xavier Garcia držao je Španiju u rezultatskom egalu uoči poslednjih 8 minuta. Ovaj momak nam je pravio glavobolje u prvom meču. 2 sekunde. Jako lep gol. Xavier Garcia na poluvremenu. Srbija-Španija u finalu s 13. svetskog prvenstva u vaterpolu 3-2. Drugi put na utakmici imamo prvi napad u četvrtini. I treći gol dao nam je isti igrač. Xavier Garcia, jako dobar šut. 3-3. Fantastičan gol Filip Filipović. 4-3. Bez veze. Bez veze smo primili gol. Zaostala su 2 naša igrača, iako su Španci sa petoricom krenuli u napad. Filipović. Evo šanse. Tako. 5-4! I za gol! 6-4! Posle gola Duška Pjetlovića imala je Srbija vođstvo od 2 gola, a šansu da sve reši imao je Nikola Rađen 3 minuta pre kraja utakmice. Nikola Rađen šutira. Ovog puta sreća stvarno za Špance. Strašan gol nam je dao Xavier Garcia, njegov četvrti na utakmici, 6-5 za Srbiju. Španija je u poslednjem napadu morala da postigne pogodak kako bi ostala u igri za zlato. 6-6. 11 sekundi pre kraja četvrte četvrtine, Xavier Garcia, njegovih 5 golova, najzaslužniji za ovo izjednačenje. Bili smo blizu da rešimo sve u 32 minuta, možda ćemo morati više da se potrudimo. U ovom trenutku najbitnije, početak prvog produžetka. Španija vodi 7-6. Bravo! Bravo, 7-7! Obe ekipe postigle su po 1 gol u produžecima, ali je Srbija imala priliku da dođe do titule pre izvođenja penala. Moramo da šutiramo, moramo da šutiramo! Idemo na peterce. Kao i 2 godine ranije u Melbourneu, i sada su peterci odlučivali pobednika. Prvo šutira reprezentacija Španije. I brani Soro! Vodimo 1-0 posle prve serije. Nemamo komentar, jedva je ušla lopta. Pogađa i Vanja Udovičić. Mislim da je gol dao Espanjol. Za Srbiju Prlejnović. Nadao sam se da će da šutira golmanu kroz glavu, šteta što nije. Ništa. Maljarać nije pogodio. Milan Aleksić, vodimo. Perone. Šansu da sve reši imao je Živko Gocić. Idemo dalje. U naredne 3 serije svi izvođači bili su precizni i drama u Rimu je nastavljena. Brani Soro. Već ga je promašio. Priliku da Srbiji donese titulu svetskog prvaka ima Milan Aleksić. Tako dolazimo do trenutka sa početka ove priče. Čovek odluke Milan Aleksić, ekskluzivno za Kanal Bold Production, evocirao je uspomene na istorijski trijumf Delfina. Otpisani od svih drugih, prolazimo kroz jedan težak put. Ja nisam imao nikakvu tremu, nikakav neki poseban ošće, jednostavno ispalo je da ja šutiram odlučujući peterac. Stvarno u tom momentu sam se ja tako osetio, jednostavno uzu loptu, šutnem, dao go. 4. put u istoriji, ali prvi put kao samostalna država, Srbija je postala prvak sveta u vaterpolu. Fantastičan rezultat na prvenstvu u Rimu ostvarili su i srpski plivači Milorad Čavić i Nađa Higl, dok je pred novom generacijom srpskih vaterpolista ostalo nasleđe legendarnih prethodnika i jedan neostvaren san – zlato na olimpijskim igrama. Ali to su teme za neke druge priče i neke druge prilike. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share i subscribe. Hvala vam!